أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر چیز الله رب العالمین. الصلاة والسلام خدا بسر پیغمبر ما بن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد علیه الصلاة والسلام و سر معلومات و هجا و حواله و گرینوی قدریا خود تعالی د جهاد و خبات و برخودان کرنا و سر چقای گل پیری چو شفا گلی خوش کبرانی هجا و کدب خیراتن سچواراتن کرم کم کرم کم خبر نده. Buyurun. Neden konuşmuyorsunuz? حواله یاسین خود تعالی شفای جن خوشی ولا و همون خوشی مسلمان الله خود تعالی شفای سلامتی ان شاء الله میشنیم. حواله اوغور خود تعالی اشترازی به جواب دیاریت جواب گولیتا رب العالمین د سورت حجر آیت 17 هذا نبي ولقد جعلنا في السماء بروجا محقق ما لعظمانا مري وشوب مذكرنا وزيناها للناظرين صون بمد عاصمان دهنك ري وشوب ستيركا مذكرنا وزيناها للناظرين وما او عاصمان خملان يخوشكر يسبحي كرياج ايقود ميزين را مجوارا سبحي وخوشكر يا وحفظناها من كل شيطان رجيم وما او عاصمان باراست يشقى شيطاني وهاتي رجماندن يعني الشيطان نكارن هن عاصمانا قهداريه بكن قهداريه ملائكتا ايقو هريجي بله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخنا عزيز، من أين أنت؟ الحمد لله، كيف حالك أنت أخي؟ الحمد لله وأنا أيضا. من أين أنت؟ أنا من سوريا. أهلا وسهلا. أين تسكن الآن؟ أين تسكن الآن في تركيا. أي بلد؟ أي بلد؟ في اسطنبول. في اسطنبول. وأنا كردي. أنا كردي وأسكن في مدينة ماردين. هل تعرف بالكردي؟ هل تعرف بالكردي؟ تشرفت بك يا أخي. أهلا وسهلا. وأنا أيضا. هل تعرف بالكردي؟ لا أعرف. مو أعرف، مو تعرف. أهلا وسهلا. ما شاء الله، ما أجمل ولكن هذه كلنا أخوة، كلنا أسماك. أخوة. ما أجمل هذه أسماك. لا فرق بين عربي ولا كردي ولا غيره، كله أخوة. وجعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صدقت يا أخي، صدقت لا والله صح. فضل لعربي على عجمي، لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لعجمي على العربي إلا بتقوى الله. نعم يا سيدي، نعم، إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني أنا قلت أنا كردي لا للعصبية، أنا قلت أنا كردي لنتعارف، نعم. يعني لتعرفني أنا كردي.
ما مهنتك؟ بأي شيء تشتغل؟ ما مهنتك؟ أنا أشتغل خياط في الألبسة. خياط. مم. من أين بلد السوري؟ أنت من أين بلد السوري؟ من حلب. أنت من حلب، يا أهلا وسهلا. أهلا تشرفت بك وسهلا. يا أخي. وأنا أيضا تشرفت بك. هل تقول لي شيئا؟ لا لا، قل لي شيئا. لا يوجد عندي سؤال. كن في أمان الله، كن في أمان الله. تشرفت بلقائك. وأنا أيضا يا أخي. أهلا وسهلا. أنت في أي مجال تعمل؟ أنا لا أشتغل بأي عمل. أنا أشتغل في فيسبوك وفي تيك توك بالواس، بنشر وتبليغ الإسلام والدين. مهنتي هكذا. بارك الله بك. أنا درست في المدارس الإسلامية الكردية. أنا قرأت علم التفسير، علم الحديث، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم البديع. أنا والله أهنئك في عملك. هنيئا نعم. لك في عملك. الله يرضى عنك. آمين آمين. كن في أمان الله أخي العزيز. تشرفت بك أخي، إن شاء الله ألقاك في غير وقت إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هبالك ما براكي مي عرب بوش حلبي بول اسطنبولي رودنشت وعيشو كاري بيجي قواس ترزيمة. قال لي تماشا وانا ترزي بكردية ها نب تركيا. ترزي شمان به ترزي يعني درزي. اوي قو عيشو كاري درزيت كي درزي يدي تركا قوتية ترزي اصلي درزي درزيتي يعني ترزي بكردية نب تركيا. كلام كبرسي خو بكم يا هبالك إذا مراق يا بما تروجي شقا فرا قزنش كي يا وش اشقاسي قزنش بقبال بدل برشابت شكي قواز بشير منينا وني بعد وايد بينن وايغو جانيا ينا دكن بصد هزارة بمليونة جاتون هدية جوارتين ابا اي وني اي مد بينن يعني اي مجي البدي ابا من الاكران البرشابايا الخواري اللي من راسي الاكران البرشابايا او ند بينن يعني اجانا هناك وشانا دكم بساعتك يز وشانا زنديتكم 1 مليونك يك قولك جناي وجانا ده قول بيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا هبال. Nasıl iyi misin? إيه Nasıl iyi misin? باشم باشم وين كوانن؟ Bahçe çerçeve serseriyim. Mardin'desin değil كردري mi hocam? أنا Mardin. كردري أشتينا كربوراني خليلا. He, başım gözüm üstüne. Ben de Yeşilliyim. يشيلني. He, vallahi. نابي بكرمانجي تشيو. Vallahi Arabi zani, kurmancı, biraz zani. أنا Evet. كون نابي قندي بكرمانجي تشبو. Türkçe fazla bilmiyorum hocam. بكرمانجي نزاني. Ne كرتشة zannediyorum? اسمي نيدي يشيلي كرتشة اسمي. Yeşilli, Kürtçeyle, sarı, dehli, Arapçayla, رشمني rışmın. نر رشمني. رشمن. Arı. رشمن. Arı vallahi. أنا وسهلا. Eyvallah hocam. Sen dar geçitteydin değil hocam? دار geçit قلاوز köyünde. Halila. He.
Halila. Nave gunde bak Halila'ya. Gelmişim Dargiz'e hocam. Aleyküm selam. Buyurun, sormak Eyvallah. istediğiniz sorular var mı? Vallahi sorularım yok hocam ya. Olursa tekrar bağlanırım. Ya sen gelme, ben bir soru sorayım. Gelmişken Sor hocam. bize kelime-i şehadeti söyler misin? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la Ha. ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Aynen. enne Muhammeden Resulullah. Manasını da söyler misin? Manasını. Vallahi manasını biliyorum da şu an açıklayamam. Manasını. Manası Ha. şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Evet. Hayır. Mana eksik verildi. Düzeltelim. Evet hocam. Allah'tan başka ilah yoktur değil. Bu yanlıştır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Evet hocam. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Hele bir yerinde durar mısın? Evet hocam. Dinlersin. Beni Ha dinlersin. dinliyorum hocam. Ya hele bir güzelce dinle. Neden iki bir gidip geliyorsun? Bak. Biraz Şehadet internet ederim ki gidiyor Allah'tan, şehadet ederim ki Ha, Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'tan başka ilahlar çoktur. Fakat sahte ilahlardır. Sahte ilahlar. İlah ne demek? Kendisine itaat edilen kişi demek. İlah demek yani itaat edilen herhangi bir kişi. Kime itaat edilirse onu kendine ilah etmiş olursun. Ya doğrudur. Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'ın kanununa itaat edeceğiz. Ya da ben buna itaat etmeyen diyen birisi Evet. başkasının emir ve yasaklarına, heva ve hevesine, kanun ve yasalarına itaat etmiş olur. Kime itaat edersen onu kendine ilah etmiş olursun. İlah demek yasa belirleyen demektir. Ya sen beni dinlemiyorsun. Haydi Allah rahatlık versin. Yok yok dinliyorum hocam. Ha valla dinlemiyorsun. Yok. Yeri müsait değildi ondan başka yere geçtim ya. Ondan valla. Ya nasıl oluyor? Valla bir şey anlamadım senden ya. Niye hocam Bak, ya? Ha, dinliyorum hocam. ilah demek kendisine itaat edilen kişi demek. Doğrudur. Yani itaat edilen, Allah'tan başka itaat edilenler çoktur. İnsanlar ya Allah'a itaat edecek ya da Allah'ın dışındakilerine itaat ediyorlar. Allah'a itaat edenler demek ki Allah'ı kendine ilah etmiş olurlar. Allah'ın dışında kendileri gibi insanların emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına itaat ederlerse demek o insanları, o liderleri, o yöneticileri kendilerine ilah etmiş olurlar. Doğrudur hocam. Allah'ın ilahlığını kabul etmeyip kendilerini ilah iddia edip kabul edenler çoktur. Allah diyor ki bu sahte ilahlara la deyin, red ve inkar edin. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka itaat edilenlerin hepsini red ve inkar ediyoruz. Sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ediyoruz. İlah demek hakimiyet, yönetim hakkı onda olan kişi demektir. Bu sadece Allah'ın hakkıdır, kimsenin hakkı değildir. Doğrudur hocam. Tamam mı? Anladım. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Aynen hocam. Evet. Oldu hocam sorularım olursa sorarım. Tamam hocam sizi Teşekkür tutmayayım. Soruları olan ederim. gençler vardır. Onları aydınlatmak için bekleyen gençler vardır şu an. Ee, Bir sorumuz var bir izleyicimizden. Bir sorabilir miyim? Bir takipçimden. Diyor ki sorsana şarap haramsa üzüm niye haram değildir? Gerçi ben bunun cevabını biliyorum ama bir takipçim sormuş.
Bu saçma bir Onu sorudur. baya saçma bir soru yani. Onu ben de açıklayabilirim. Hani açıklayayım mı onu hocam? Açıkla. Diyor ki hani şarap haramsa üzüm niye haram değildir? Yani şöyle örnek verebilirim. Hani şu anda sigara zararlı değil mi? Eroin haram, içki haram. Ama ona bakacak olursak hani e, uyuşturucu madde demeyeyim de bağımlı maddelerden birçok tedavi yöntemleri uygulanıyor ve helal bir şekilde. Asıl soru onu nasıl ve nerede kullanacağındır. Değil mi hocam? Hayır yani şimdi ya şarap insanın aklını başından alıyor, onu sarhoş ediyor, Doğrudur. onu kötü bir duruma atıyor. İnsanın en değerli şeyi olan aklını bloke ediyor. Aklını, beynini yok ediyor, bloke ediyor. Akıl Evet. başından. Mesela vede Ceylo'ya nabi çiyam. Ceylo havale rezan ser çavarat yani vesanış boy diyariyetta rezan. Ceylo dibêje bi zimanê dijminê xwe xeber nedin. Ziman ne zimanê ti kesî ye. Her zimanek ayetek ji ayetê Rebbê alemê ye. Ev zimanê Kurdî ne zimanê min e kî? Zimanê Tirkî nê Tirka ye. Zimanê Erebî nê Ereba ye. Zimanê İngilîzî nê İngilîza ye. Rebbê alemê di sûretê Rum ayeta 22 de çi dibêje? Dibê ve min ayatî xelqu semawatî vel arzî. Ji ayet û nîşanên Allah Teala ne çêkirina asîmana û çêkirina erdê. Ev yek. Ve ihtilâfu elsînetîkum û elwânîkum. Ne wek hebûna zimanê we û ne wek hebûna rengê we jî ayetek ji ayetê Rebbê alemê ye. Her zimanek ayetek ji ayetê Rebbê alemê ne. Yekîtiya wî, qudreta wî û azameta wî dine nîşandan. Em ê çi tehlîtê insanına? Yani mesela wedî tehlîtê insana hene dünyayê. Dibe yekî gona Müslüman bê lêza qencî walîkarî ji insana re kirbê ma wê çê cennetê an na. Nexêr qet'îyen naçe cennetê. İnsanê kafir li dünyayê çiqa xizmet walîkarî û ji millet re qencî kiribê dibe ku hewil Rebbê xwe nas baweriyê pê bênî. İnsanê ku îman û bawer Allah Teala neyne emelê wî hemû dişewitê cêwî cehennemê ye. Belê hevalê kerem kam. Buyurun. Kurmancı. Belê kurmancım. Tişkû dey. Tıp kurmancı zanê. Denge tenayê. Tamam. Kafir çıqa qenciya seresera. Aleyküm dayı. Ew naçine cennetê. Çen boşi. Başin canete sabe un çawanên. Vallahi canet hesabım. Çünkü biz de nöbetteyiz ya. Havanê Mehmed Goza bu diyariyê ser çavara Mehmed Goza ser çavara. Cavete ne işe inşallah. Tükanım mala. Boş inşallah. Başin un nöbeta çe digirin.
Demokrasi nöbeti. Müslüman, He? Müslüman ve demokrasi zıddı hemin çenabi. Yeki Müslüman çenabi bez demokratım. Yeki Müslüman Çok çenabi bez öde. layıklıkım. Yeki Müslüman çenabi bez komünistim. Ya Müslüman ya demokrat. Her du bahre çenabi. Ya Müslüman ya komünist. Her du bahre çenabi. Adaletli olmak daha iyi değil mi ama? adalet di İslam ede. Qeyd İslam ede adalet nine de demokrasi de haya. Haşa. Dini İslam ede. Haşa dini Allah Teala da adalet tünne ya. İdtihari adaleti de kanuni beşeriye Ya demokrasi de bugünkü sistem, bibini. tamam da bugünkü sistem bunu sana gerekli kırıyor. Biz onun için söylüyoruz demokrat. Yoksa biz de Müslümanız elhamdülillah. Abi. Demokrasi zıddı İslamet. De demokrasi de adalet nina. Vura. Demokrasi küfra. Layıklık küfra. De komünizm, sosyalizm küfra. Zıddı İslamina. Peki dayı ne yapalım şimdi? Ya komünist... Adalet kanunu Allah Teala şeriat ediyor. Peki sen şu an bu kapitalist sistemin yapmış olduğu bugünkü sistemle Kur'an-ı Kerim reklamını yapman doğru mudur? Abana nimeti Hudi Teala'na az internete da abi internet Ya ben nimeti sana Hudi demek Teala istediğim şu. ben silahı. Sen şu an bak Ya da kursi bu Türkiye beja. Bu Kurdi beja. Tu Kurdi biştagla. اشترك كردي بيجم مصادف كده برسوات بدم كرم وما بكم من نعمة فمن الله ربي عالمي في خبد من دورا خنا ميزنا في خبد من انا في خبد من زي خبر دم هاجت في خنا دم ناس خبر نادم انا اقول غدا دان جيبين وما بكم من نعمة فمن الله ربي عالمي بتشن نعمته قدستي ودنا او اشترف الله تعالى بنا نعمت همو نعمتي خدينا عرضا خدي دنيا خدي كائنات الله تعالى يا تشتت كائنات دي همو نعمتي خدينا ام انترنت ام تلفون نعمتي الله تعالى ام فان نعمتي خدي ريا خدي اسلامي وتبليغ اسلامي دا ام مش خدينا ابن نعمتك كسيا والله تروز بيجي خولا ويتا روستا امشي روستا نخوام نه دموکراسی cenab-ı demokrasi cenab-ı ya Müslüman ya demokrat her du habre cenab-ı ya او خلق شكري وي خب دمن اس خليلا گونده کر بولانه وي خب دمن مثلا د اسلام دا د قرآن دا رب عالم چت بشه د این الحكم الا لله حاکمیت yönetim egemenlik kanun çekirin emir kırın ferman kırın her şey Allah tanıyor hakimiyet kayıtsız şartsız Allah reya leya demokrasi diyecek ki dibe hakimiyet kayıtsız şartsız bir millet reya yani millet bile hakimiyeti ve kanunu emir fermana baki nexe kıyma Allah Teala ne kıyma Hude ne hakimiyet Allah reya tamam خودش tarozi tamam mesela biz Allah reya dinle devlet işleri biz birbirine karıştırmayalım. Din ayrı bir şeydir. Yani devlet sistemi ayrı bir şeydir. Tamam. Din hatiye ko müdahale hayata में insana baki. Yani devlet ve kanuna çekiyor bila din alaka ko peneni çekiyor nina. Din hatiye ko müdahale hayata baki. Din hatiye ko Kur'an'a işlere beni. Dinle din jilli şu kare ko bakateni. Yani bila devlet yasa devlet mesela o zaman مصادفة دولة شتكي دولة أزوتنا سروك دولتي وتشنا سربسكي تشنا ياساكي قانون ونظام درخي وببلاد دين يعني الله تعالى إسلام ببلا علاقة خب من نويني يا ولو شيء بيا تنكاري تشتاقو بي قرآن سربس كريا تنكاري ياساك بكي تشتاقو بي قرآن ياساك كريا تنكاري سربس بكي نا دولة كان سربس كي تشتك دين هاتيا جبوكو مداخلة حياتا مبكي تنكاري دينش حياتي درخي دين نجل مش روجيه تني خبر ددي جي تجارتي خبر ددي جي زواجي خبر ددي جي برداني خبر ددي جي جزاء حقوقي خبر ددي جي ميراث حقوقي خبر ددي جي حمود اجتماع على قدار وخبردار وسينور وقرالا جيرتيني ماذا قال لي تماشي انا
بدا دين آيري بي دولة آيري بي الله ديني الله تعالى بلا مداخلة حياته منكي يعني دولة سروك دولتي سروك مصنع دولتي بلا مداخلة حياته مبكن قانون ونظام أمر وفرمان بلا المبكن لي أو رب عالمي يقواز آواويد بخم أم تشكرنا بلا قانوناوي بلا مداخلة حياته منكي ولو تشهد بيها رب عالمي أب قرآن شانديد لتحكم بين الناس بفي قرآن دقنة تدنابا إنسان دا حكم بكي يعني قرآن هاتي جبوي حاكميتي جبوي يونتمي قرآن ناتيا جمريارا يعني جلميجروجية تنيرا اب قرآن نبحثا الميجروجية تنتكي بحثا تجارتك قرالي تجارت دفرديا بحثا زواجتك قرالي زواج دفردنا بحثا بردانتك قرالي بردان دفردنا بحثا جزا حقوقيتك قرالي جزاء دفردنا بحثا ميراثتك قرالي ميراث دفردنا چه سربس چه ياساق حمود دفردا هاتنا انساني کو ببلا دين علاقه خو منويني او دبيجي يعني بلا الله علاقه خو بحياته منويني بلا باران اجمره بشيني بلا شب وروج اجمره چيكي بلا زستان وهاوين وبايز بلا اجمره چيكي نعمت ابديما وبلا علاقه خوش حياته منيني ولو چيت بيا بلا دين علاقه خو منويني ناخذي ورما مالاتا بخم وفخم لكيفا خو ميزنم وخدي مالي بلا علاقه خو منويني ولو چيت بي ازهات بمالاتا مهمانداري دبي واس قرالي مالاتا مجبور بيك بينم اس بيك نينم تي دري شاني مدتي بدر كبش مالا من امشي لسر عرضا خدي دخون ودبخون نعمتي الله تعالى دشغلين دبي قوم نعمتي خدي ام دخون ناخوا ام قانون ونظام وانا يساوي شي قبول بكن ماذا چاوا سري ملت داغرتنا خرا كرنا دبي ديمقراسي لايقلق بلا دين آيدي دولة آيدي ياو تشيولو تشيد بياو إذن بدأت بياز مسلمانم معناه مسلمان چيا يعني از أمر فرماني خديرة تسليمم از مسلمانم يعني شي أمر فرماني ويدا تسليمم ود بياز لايق لقم يعني بلا دين علاقاكم من نويني أتشبخم تشبخم تشبكم تشنكم تشبفروشم تشنفروشم تشلو بزوجم تشلو بردم بلا علاقاكم منين إيه أنا تدقوا مسلمانم إيه قلتني تهبدو ناقري تبي از مسلمانم يعني وي الله مداخلة حياته مبكي وتبي از لايق لكم بلا دين علاقاكم من ويني ياو دتشتي ضدن ياو تشلشكيا قال توا شوانا من بدي وشانا خوازن دي بداوي يمكن وعشايا انساني کو ظلمي بكي جزائي ويچيا وي الله تعالى جزائي هاري گران में بديدا يدي ظلما بچو كايا ظلما مزن هيا ظلما بچو چيا گو امو انسان ام خوب خودنا بهبدا ظلمي لبكن حقي هبدو جب بستينن ظلما بچو کا اب ظلما مزن يدي چيا گو انسان يدي حقي خودش خودي بستينن حقي خودي چيا حاكميتش الله بستينن بدن انسانكي حق قانون چكرني حق حاكمية حق يونتمي جاء الله تنيريا يقول في حق جاء الله بسطيني وبدي يكي بدي سروقكي بدي مزنكي او ظلمه هري مزندكي بله يعني تماشوان من الخير وخشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.